Mambo atuma Saudi ahu sapeno abrayent gospel musician Jojo ahe ene yede di enkomwe mo hwedi ye obasa kakai ti Jojo nkwaso brade mangusra no enye mo na edu binada say ya na ye se ni abawura amen na won wada roma enu bina hodo a wode sanyarwa no omuni ababedi hu komo na ne ye ba be kasafa osteoporosis eho osteoporosis ana se no ano no tell me doctor so agi na adwa ide no say perfect ide edrobi anka dem doctor say wusu amen scientific herbal and alternative medical hospital e wo ha say Dr. Sheikh Banu no duma no ma ya che e mo akwabe yeah e bia boko de yankopon adom me ho ye na so e ami adom ade atinye na 30 September ide edim so de betwa de awuram de atwa de awuram de atwa yes benya be 100 plus sapepe tina so den sapepe nyina so gina pomode panso sa nti se o yare nko ade a na ne osteoporosis no eno ye de hia yo mini aba em se de kan me da wase na ma chia wahwefo ene Ghana fo nyina na sema hu sa won fe da soron kokra se de wo be ye nyame pa na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital yede nchia soron kokra bre Ghana fo ni wiase afa na nyina na de e kan se ye nipadua no eye system nipadua no ye hia overhauling so hu se ne sebe ukuta ka akra omu a no akọ engine ye yi ane asiesie bibia wo hu bia ne asiesie no nipadua na any spare parts no eno ene wo se check ne bra no na bibia techuma asiesie ne tentem eno nti na Amen Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital ya sheda di mfidie akese ye beboa na asiesie nipadua ni ma check wo baabi o hawo ne hye se ye okutodwe osisi ojonku se ye oyam onsono mu wadwene mu baabi a hye bia wa wodie mu o prostate mu obonsa fidie na wuram askania ko yi wo hawo ne nyina na de aboa siesie ope Herbal Hospital na oti Amen Scientific dia na nim se pioneers na aba no sanse ye papa Sheikh Dr. Ami Bonsu da bia meka enuro wo fie bebri nanso wana so enkyerɛkyerɛ de ma ne nyina achi no se tu ho kwan eye ho research se ne be yo beboa wo hu bibia wo aduro mu ene kwan awodo bebre fa so esan yarewa nti yese bra Amen Scientific entina o ma yare amount from ema ofie njija bra Amen Scientific adanse die bebre bo made ne tu anamon bra enkran ha no em say aso ene emienu ye odomi CFC flat ne nchen wo eko trend ade ne so wo no ene ye wo eye sprinters so la shibik lagon ye wo hohoi ye otakrade ye wo nkoko ye okumase yachumata chima ne kejetia ye otamale ye oboga baabi a wo bia no Amen Scientific aso ye ben wo ye di nru nru kro gene fidie akese ena ehwehwe nipadua mini aba adanse die bebre ansa na ye bebo ye nkomo no ni ahwe dompe no asem osteoporosis no nompe mu yare osteo means bone dompe porosis ye ka se bebi e porosa che se tuetie na tutu ntokru nti ene be hwe dompe a tutu ntokru ana sa tuetie na asa na no tutu ntokru di asa na no odin enya asem kotu wow asa na no ye hwe dance die no won mo nompe mu atuetie a nyame nam Amen so siesie ye wi a ye be bon komo kakra nti wo hwe we mu a Yankopon adaroma abachiro yare na sa tuetie na sa prescribe medicine na be show wo so no so entitu kama organs ni na nyame adaroma na entitu ni na free with so ya me ka cha ma fu anse Amen Scientific hospital bi abo nipa me so abo me pa afisem me ba na me te hui mu eno kura me ntimi nsore nkotene age ye kukuru me na matene mu eni me kuno to ye kura o eni mo enti abo me pa na wo so mo abo me to bia yare a me hwe ne ho yade o Amen Is it there? I'm open up our home. Yeah, men sorry, you're right. Oh, men, that's it.
Yo, and yet here for so person or more enya sa healing. Ama nunti nshira koma papa no wadaroma osteoporosis. No ever. Medawase na amache o TFO biem. Na se ne ye kan no. Yes otrofo na se na dance ni wa chiri. Ye hwa dance di etwagu ya na ya ade a ba ko oba so oba no wote hwiche mu na nya asem kotoa. Mini aba osteoporosis no se ne ye kan do mpa mu atuetui ana mu atutu ntokro. Nipadua no is such that system no se koba se unyini a ana se wa sa oguro no obon se dompe no tissues bebree na wom tissues so ansa na obenya tissues no enkwamwa bebree cells na form tissues enti obon se tissues bebree na wo dompe no ma dompe no nya ahoden na mu yedu kama enti o system no is such that ewo mu a obon se dada no tissues no bone tissues dada no obe absorb ni nyina twini nyina no the fufro or produce fufro replace no nti we younger bra we grow na early 20s no we say otimi produce new ones ni bebre na fe old ones no wafa ti em so produce new ones be 100 million a we betimi afa old ones be 50 million nti we say new ones na ahode wom no akobro so kra nti tem bia dompe no ahoden we nya bi kra to asave to bank abra wo mfie na ekwa anim 30 40 50 no na sa bone tissues na u produce on a regular basis a madompe na ahode no na abrase afi na old ones no so eni ahoden e wo se ni pedua na yifri wo but new ones na ebeshem no kakra bi nti yetoasoa sa acha bonsa afi madompe na ahoden ba fom ayi se wo ye adwuma na sabi sika o de kwehye business ni no e 100,000 bosome so ya otiti usika nyina wi sika onya nyina 50,000 na se wo nya capital mpo no onya mfaso nti yetoaso sa bonsa waboka so nti e bani sa bonsa edompe wo hwe fidie ni so a screen ni so bonsa dompe ni tuetue ti demo etutu tokuro ne mu nse emu be ha so hu se glass ikura ne mu tutu tokuro bonsa mu ha the little mistake no and asa twist wo nan ye kakra bia bonsa onsa no and asa wo nan ni mu abu etimi ya masabi echika se no emu tutu tokura such that obawa ti se ohu wabo wano and wa sneezing wa renti no na wo chika se mu ya osisi ukotoje udonku obonse wo twist wo nan kakra bia osere mu dompe no emu timi bu se pain etimi de ya osoro kokura betu ni pedua ne so a chese untimi nya ho hwe etimi kwa kodu baabi na afi de oni pedua no afi de wo mu akoa anya sa bonse obi nyine na nka oso nyine kosoro no na afi wo yiti ya last me ntwa no abrewa bi mi hu no se wanya careful ase wonder was siniti ase kora na msi nti be den wo hu se ka ba just a sound because me ti no wo form te betimi aye we ni bia ho betimi aye we bi osteoporosis no na eya na ne o ma na ekofa ba no ewu ahodo but titire pa ni se dompe no abra bone tissues no when man produce enough be ma bone mass ni bone density na strong na dompe na nya ahoden no abra won timi produce enough no be kwa kofa dompe mu otuetu ana se mu ayemre na ba na mpempi no eya na genetic predisposition abusuan a ofri mu genes make you so ahu ba bia wote ene ade sa ade ya ye kan ma etanya pa because sabi oba e be fa yafunu oba won kora ne ade o time a wo duane ya wodi nutrients be ma calcium vitamin D vitamin K ni ade e be bua dompe no edu se wonyima oba no so no bi no ofafiri wo no no so de anya ahode anya no mpe abedo ni bones titan bia no e ma ye prone pa afi won mo mte ba bi a wo bebre so won se oye broni ana se ote abrofo man bi so awo ho pa no because of onte nya awia no nse awia ma vitamin D titiri wa no pa awia no onte nya awia ni ti tan bia bonse ni dompe no onya vitamin D ni bi e beboa na calcium absorption akoso na onya nompe de ya arewo a ya asefem won ne se enei obia nso pese of supplement last time me book self medication won komo si ebenya calcium supplement vitamin D ni ade but consult a professional physician or be guide do say na obefa body mass index no weight ni nti say na beboa wo say na emwa nti ya mo so sign necessary so bi e wo bi a de na ye no mini aba se koba se wo dompe mu bia hallmark pa yawo dompe mu atuetue no yawo pa ene wo chika sei usisi achi ujonku de bia usisi nkotodwe emu yawo ya emu hwe wo ntimi de wonye ebi mu ako ama waye tietia amonamono de a obenyina kosoro na afi de waye tietia bibi e fresh stool position se koba ne saa na position a okoa na ho kwa
onya relief no na waka ho because wa anya ne saa baby obekọ no yawo na ebeba no very unbearable nti yawo pa na yesa no mpemu yare mu ho mark na the little mistake no dompe mu bebu sesi a maybe ye wo hospital a na di mesi ni bi rush di mlika bae ne nyina say o plaster dan na dua bi aye o mo boss na abu nti o ye sen ko de ne esi form unim so o de ne esi form say na osteoporosis bi asetin ti ne sen si abu sei nyame amboa am na me pia men scientific set ya e de adu kire ya e bi asa amri enka wa di form kan nsa no ye twa afi wo so ti sa ne o men nyina ya de a e ha no mpe no titiri mfie ko animu no me nuaba na ama yaw de bia osisi kotodwe jonku yesre se amen scientific ewo ho e de mo bibia yentua na mo ne mra so ye no medical aboboso e do so bebri na mo mkra ha de hospitals last week dragon ene wo dome crossing so frey number si na e beje so ne aboa wo na wadi ye yare bia free utiri so kosi una ase o ma ama na nkasa o yare ne ne adro frey number yi ye beje so ne aboa wo atu yare ase 0244 227192 0244 227192 020 722 9505 020 722 9505 0245 275 254 0245 275 254 number simu bia ofra amen scientific bejo so awo na open na wonya bi prostate yare bia chese o ma amena nkasa o yare anoni adu tu anamo ne bra oba obom passe paye no wage so amen chese enye ho oba nyame nti so amen scientific beboa wo ama yare sano ne wapomuden no aye ho no wadi e wapomuden kwa so yes yes na yete nka amen scientific and medical alternative hospital Herbal and alternative hospital. It almost say pa ekwaba eba evetwaso.